Saya memang suka konsep yang macam guna banyak nature, banyak, and dia airy, terang. So memang saya punya proses tu, saya memang ada satu designer luar negara yang saya suka. So saya banyak download gambar-gambar Pinterest. And bila saya cari ID pun, saya cari ID yang memang saya tahu dia punya estetik memang macam tu, memang apa yang saya nak. So bila jumpa Nafis, jumpa Cozy for Us, rasa macam ni dia boleh execute lah apa yang saya nak. So bila saya tunjuk, dia faham. And bila borak dengan Nadia, because Nadia buat deco and itu memang dia suka pun, so okay lah. Itu macam ni cara kami bekerja sama-sama lah. Saya bagi tahu dia vision saya, dah tahu dah mood board, and then dia bagi idea, and then I just let them execute. Anak-anak saya memang suka main Lego. So kalau tengok dekat playroom tu memang penuh Lego. And tahun lepas kami pergi melawat di Denmark, di mana asalnya Lego. And dekat situ kita orang ada buat macam our portrait, family portrait daripada Lego. So sebab rumah ni tak ada pembantu, so kita orang banyak juga bila kita design tu make sure banyak gunakan teknologi kalau boleh. Sebagai contoh, kita orang ada beli dishwasher. So kalau memang kita orang suka ajak kawan-kawan datang, so tak ada stres untuk basuh pinggan tu sebab ada dishwasher. Lepas tu nanti saya boleh tunjuk sink saya boleh grind lauk, barang-barang organik. So maksudnya sampah dulu rumah lama banyak sampah, masalah basah tong sampah tu semua. Sekarang tong sampah kering sebab semua benda kita dah grind dekat sink. So kami banyak, walaupun bukan sahaja design, tapi practicality pun penting untuk kami lah. Memang kita orang dah discuss awal-awal, mostly memang saya yang decide. Dia ada dapat satu je dekat office je, itu dia decide. Memang apa yang diorang Cozy for Us deliver tu memang saya sangat-sangat berpuas hati lah. Kadang-kadang waktu awal-awal masuk pindah tu rasa macam tak sangka ni rumah saya. Memang macam dream come true lah.